Tukitangana ntomba kuthira tukiotana Nteto chero da Ithatu ni bwana ntubako na kanya kana iya mwero tukubanganite orobo irware Nteto chetu. Bunge mpuro abori kwane kivya matheta ya video irakawira tumire kiri Senate gwitetera na ya kiuga ni ataurirwe utebwo. Juri chake utumire muchemani wa Meru bonde yo mweri iyo mbere mwaka twethite. Aringekura mirongo ele na baile wiki gamba mbunge Meru abisa badirikari 10 baile barabandiki dirikari bakena ne ndibedira bakebela ukwa. Abokwa gutamba kerungo kumania na murimo yo anthrax. Toma dhidi ya Weru ene Maureen komena Nteto PHINEAS IMAANA tude tukatanera mwankamudhiano kithiro kyulonyo Nteto kwina kinyakalono Nteto chero Ithatu ikambiria da ichichongwa tukambiria ni atinende mubunge wagisio kyo bunge kiatianies niwe mpuru wa bori nethirite akimara Weru na kuwa nareketia kwandikithia nendike DCI kana nebo mabisa bandikeri okoni nende kuthukirori tonikira kuwa ne video irethirite tumairwa ndene mbunge ya Senate okoni kibiri ethirite taura wa na njirerete yo akiaria nende mporo abori wete ngabana kaira mwangaza na ombere kwithira kyalula miari unende ontobra gwete nigute thina watho na kuwa nontobwethirite kinyabwe muthoka iria rietobonene ontobra kwena nende kinyethira kiromba otherekeri nikira kuwa nonto kana imigambo ethirite kithuka kia rietore ne kinyare ya Meru boka thamwani keto Nteto Boniface Mongera no tuambiria chio bibibyo ikarobine bya DCI Kiamburondo baba nabo marite kabakaba na bekirite sutirungamene abo ne atongeria kuma kaunti Meru atongere baba batongere tumubungo kumarotero atigane east bwana mpuro abore nabo kinyarende kibanteto bobeterete kinyambere baria bambiria karembo koronya kumbana kwao kumane akiria bakumita kushwa kwa DCI Mheshimiwa Mpuro na njuri ewe batumirie gavana Kaira Mwangaza akethirwa agitwa ruito ne bibi ya DCI andikithie statement ewe nontubontubure akuga na chabachabanirie na nenkanira video rongo. Ndipo tuko hapa siku ya leo kuandika statement. Ndipo tuko hapa siku ya leo kundimani ile ambaye clips zote za Senate atuongee nje ya Senate sisi. Tunaongea ile kitu ambayo iko kwa Senate. Tunasema kwamba ile mambo yote ilikuwa edited, hakuna mambo ya ukweli. Kulia kwake ilikuwa analia ndio kina mama wasikie uchungu wapige kura. Mheshimiwa Mpuro abore arenderea akakumeka video hizi motorejo tejo muomono na kinya hatumameno ne ntubaba ingi barabati kwero Meru na balea berero vindeje bodhoku yote yale ambaye senators mliokuwa naye Kawira Mwangaza ilikuwa ni uongo mtufu, na hivyo itakuwa kwenu kwa sababu kosa kusikiza. Kwa sababu kwanza mliamwambia kwamba aseme asanti. Mnasema aseme asanti hata kabla ya kura kupigwa, hata kabla ya kura kuhesabiwa. That means mlikuwa mmejipanga tayari. So ndivyo mimi nimekuja hapa kuandika statement, na nimeandika statement yangu ya mambo ya kiberi ya kwamba ile Nyazo Senate ikafanya kina mama wa Kenya walie, ikafanya watoto wangu ambao nimezaa, wanjukuu wangu, mimi ni mzee si kijana, walie. Hiyo ilikuwa ni aibu kubwa sana, na kwa hizo ziko zote sijalala kwa sababu leo nimereport. Nitalala leo usingizi mzuri. Jabona ubotengani barendere bakwa gavana Kaira Mwangaza kinyume kwethirwa akionokwa bando nwenderete korone mitugore thuri mwathani na nontuboge tumiye kinande bo batitaire kwethirwa bakiaraniria mwankethirwa kebera gitene nontubungana jo mungejo wa Meru bati kwando tongeria bwawe. Sioni masikizano yoyote kati ya viongozi wa Meru na Kawira Mwangaza, kwa sababu alipoachiliwa juzi walienda katika kanisa yake wakaanza bwanake akaanza kupiga wimbo wa matuzi, na tuko naye kwa simu yetu iko kwa kila kona. That means huyu ni mtu ambaye
hata Mwenyezi Mungu amemkataa. Lugha yake ni mbaya, mdomo wake ni mbaya, na ndivyo Wakenya wajue ya kwamba huyu mtu mbaya. For Meru to heal and for Meru to prosper na maendeleo ipatikane Meru, Kawira must go. Hakuna uhusiano, hakuna kushirikiana hata dakika moja. We are far from healing because the problem in Meru is known, and even everybody in this country knows the truth. The truth is that the problem in Meru is Kawira. Hebwe bunge seneti nabwe boshokirete bwarumiro kabarume natongere baba mono seneta ziba kumarotero akirimara bambirize seneta kaunti ya Thaa Nithi gataya mofaya. Mr. Kaiga, the governor of Njeri County, ni nani alikuwa amekutuma? Umetudhalilisha. Mandamu Waiguru kutoka Kirinyaga, nani alikutuma? Umetudhalilisha. We are quite aware that even the work that was done in the Assembly, in the Senate, was done for 3 days. Tuesday, Wednesday, and Thursday, because it crossed over the midnight. So, trying to cheat the people of Meru is not the case. Bobwe bwa kenda, bwa 10 na orego kwithira gukionekana thinite akwe kuthira kaunti ne Meru aroterwa gavana Kaira Mwangaza orona ni tiero titaire kwithira ukinyuka nthiguru ngaruko wengenio MCA sabunge maminista na PS bravo mitendene kaunti ya Meru atongero bomba kanisa njuri njeke nabo bakwa kaende nke reporter Nteto TV kumaja kengine nekine kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Kuna tenkiama ya njuri nsekenedrete tumira kya muchamanio yo Meru bonde muchamanio rene ndio bangire kudira yo karika mweri yo mbere mwaka twithite na yo kubangira kudira yo intere cha egairo nidraka county ya Thaa Nithi yabedrite ndio bakiwa boni kendo tire bakudira bakireta Meru amona kinyakuri ntaira chiege wetina mbere ontoetero tedio kumome anto baraba kwirigirwa nene atungiria baraba chari na kinyakolo thwa kuma county ya Meru na Thaa Nithi mudhuri murioki na kulikithia Nimempata cha kisiasa kuonekana ndene kaunti ya Meru na kaunti ya Thaa Nithi ila onde ijikenda ya Meru na mdhuri narua utongere bwa kurubanjuri ncheke bwa shumiria na kuiba kumangane mushemanio jajugeta atongire bonde amwe ndene kaunti ya Meru na kaunti ya Thaa Nithi inganete kineke garo ni ndene Thaa Nithi nikenda gutigira Meru onde kuija amwe ne kwaria mugambo jumwe gutangaza mushemanio jwa atongeria betu baraba bathure ni Ameru betu tariki 13 mweri wa Januari kiumia kebie njwa mosi ijiri mwaka jwa ngirigiri cia ngirigiri cia 24 2024 tukachemania nikenda tuthingata ikinya rira twambiriria ryo rira Mumeru ejire nthiguru iji yetu ya Meru na tugacemania igaironi ndene Thaa Keri niyo kiumo getu kia Meru iwithire muntu akeja guta njira acoka kwambiria ra ambiriti kenda tugacemania tariki 13 Januari na Thaa Nithi twariria tuone imbi guturia na tuone atongeria bo bonde bethire bareo tukaria kenda tukagwatanira na ethira kwi mutongerio consulate onge turekanire unto because Meru tuganio nene chide batwe twinde na kiu ikyo twitanirite tukarathiguru twaria twikimwe atongeria bo baria bo ikimwe na uro consulate onge tuonetha bakomba kurekanira nikenda Meru tukona maendeleo na tukendelea amna bubu bagwite Mumeri na kanya kanene kwithwe kiararia iyo ngwa na batikwenda ndu kumakaome mbeja kwalire mantu jege Meru tontu bou tugwitana muchemanio tariki 13 mweri jwa January 2024 antu betu beja na antu baba kumira ome kuja kuibeja baririe Meru batu itugaria kwaria twitwingwa na twone thina yetu na reri na ingwitikio tukikare Mumeru tukakia murema kinyara twari mwitune bantu bambere baba atigura mwitune bare Meru tondu bu Meru nchamba na te antu bakwirwa ibakwarirwa no twarie mentu yetu na tuthirie gute mwanya twina ju na tondu bu tukwenda Meru bonde tutikane na twitite bonde muntu tari na kura na muntu appointed na muntu nominated tutikwe mugaga anta murume no ntu banenkeri ngugi teaka
nä atongeria ti arume nä atongeria tondu bo mucemano witu atongeria betu bara baringirwo kuma itu kwenda ukara the bonde guru na akuru banjurie ncheke nguruki bathambakira maminister mitu no so ipantuya atigire kagita gaka na gutigiria nto bari mamwitune bakimenyaira miti turombe president wetu na gitio iki ne muno na kiao iki muno kuri antu betu babari mamitune bari mite muno ni turanda miti iturone kwina irio bibingi muno kwina mingau kwina ikwashie na into bila kinyetha itukwanda miti bikarekerwa biura tuja kwambia kwaria twikinya mweri wa Januari twikinya mweri wa Ithatu itwambie kwaria mantu ampara tontu bou ndingienda ministry ya forest bageta antu bakurime bagwita samba system batwe system bera bombo tara ne omuntu anenkerwa ithani nusuika kana ithani kemwe akarumitia ingana ya ando na amenyere undu tiaja twanda miti twikinya Januari ka mweri wa Ithatu miti kuma angiripotera Weru TV Mbeto Muthoni Murioki Nangana kuna ataringe kura mirongwele na baile bakuma county ya Meru nibethirite bakiandika era mbunge ya county bakiandika kinindi mabisa 10 na baile bathirikare ya county ya Meru kwithira bakebela kwetine bakirana ndikibandheto bagwite bomanitie na matheta yangabana kaira mwangaza ndene mbunge ya senate na rethirite nindi akichangura meya yonde na kwithira kela era mabisa bontu branindi bethirite bakiandika kiano mwanka bebele kenda wetina mbere bwithira bokionekane ara bakiare betite na mbere na kuangabana wewe ngone thirite akiwa thina yongo nende ikimba bisaba na tikireo na niketumi wethirite bakiandikitha kya bebelwetine akaria barakinyane aringe kuna 20 na baile kuma county ya Meru ni baiketia romba mbere ya mbunge ya county huu bakiandikithia kwebelwetine kwa ritingwe mwanya bathirikari we are pleading Bawite bu ne kumaniana ugabangabana kaira mwangaza mbere ya mbunge ya senate bakiwa urethi na tuhe ende ni aritingwe bakie tureza turi representative rigikura na tureza no tubakuthura mantureza rapenire senate mheshimiwa governor Kawira Mwangaza na ugire wethi na tiwe tinani atongeria bari katikati kawe na ndino ntuba kwenda kuthiria thina yu iketo miona raro to submitite petition yetu ki county assembly tukiboraia 1 KCC baba bathina kiri governor Kawira Mwangaza ntuno mukoje kutiriba thina tewe tonera jerekeria aitibawe banguge bare athurite na ndi tukwenda kuuga atiri bati turi akariba Meru itukuromba na gitio gikinene county assembly yetu ya Meru itegere petition yetu areta turi akari kenda tumbocokia Meru kanyene kayo tucokia sanite Meru nontu kiambere kinyanga bana wengo atene imani na ntubara athurire na ibo bagutuma augiri bo bagutuma ofisi yawe kare agwita bwega Iboita na mbere na kwetumiki nikyo nende bakwendekithia ritingwe babethira bakebela kwetine kenda ngwe yomba kwithira ikirita ikaura kubatire petition yetu areta county assembly getira bombo kuthinga kurikana baraba thingatire gamba na senate Kawira Mwangaza governor na ugire we it wasn't me yani nara ugire ni urongo bukwaru ati mantu yauja gutina thina Meru na mantu ofisi nendete bwega na nara ukethira tukona kwina makosa twewe na makosa na auga sisi bawe county secretary na antu bangi other than self ibo bena makosa nibakweta murandi ngabana ayo kweya na ngambe ndene county Meru bakiwa nendi aritingwe ba ibara miotara ngabana ukonie ontubo ndere kao one ninde family mantu jaja nontu bate kumba kwa device nkava na wetu ora kubati nontu antu abethera bakimwa device abaumire beta witango gipate na police ike tukuromba antu bau nontu bate kumenya ora bakuthithia ibana gokwe mukai antu bange bathurwa batonywe kanyene kau na gitumi gikinene itukona county secretary kiambia theru na seize barabe antu abethera baku device governor bate umwa device bari tango ge baribo seitona ngoge ira ciandikani irigo appointments
cietira through the office of the governor gukurukira county secretary ikio twaromba county assembly yetu ito ya Meru tuonokerie ni thineji gitumi antu baba muntu bate kumba ngugi ciao ibanogokue gwetekira bakubwithia nindi ni kuria ntaira yoteithia ngabana Kawira Mwangaza kenda omba kwithira kinga kia moirana yakie kiria Meru ukamata murigo juu kenda Meru yetu yumbo choka bwega kwa county assembly inge officials bau batumite ngabana wetu Kawira Mwangaza are moingo be Meru ikomina baire that we are pleading kiri county assembly baba anyero kire nondo batiko anajegoro kedo munene wao na rabugeri bothina kiri Meru twambire tena daktari Kiambi CPA Monica Dr. Mr. Kidison Munene Jackson Mothamia Mr. Duranera Ithana Mrs. Harriet Makena Dr. George Mungania Mr. Ibran Mutwiri Mr. James Mutea Mr. Victor Akwaru na Madam Joyce Kagwiria Mr. Mchamba Mbidi Urenwe Chief of Staff wa ofisini ya governor. Kwa tuina reasons as to why we feel batepatiko hold office as per confession ya Mheshimiwa Kawira Mwangaza yengo nibakongela na kuwa utingwine ndibakona na nikyo bakwenda kwa lolotongeria okulukira kurita minister ba kenda bona kithira kwingwe kethira ikirita ikakaiteneka nuntu ara dirikare eto Meru eterite ti anto aega na bato tukurira anto ne chieto nuntu tengo itukuona twetake barabara chieto tengo itukuona twetake sibitali yetu tengo itukuona twetake mantu ya Anglika tengo itukuona ibonto kuria MCA vetu tobekira pezo narua nikenda bomba gutulitalitira antu babo nuntu mantu ya kuligania mono ndene ya county ya Meru kwena acting positions muntu akara are acting for so long tuko kuna directors kuna civil officer on the county Meru bare acting awete ngabana Kawira nethira kelaira mabisa baba kemurio na nende bate kwenda uchoke Meru nyuma ringi ugate makosa jawe na inya twindi turonere kethana ara severole governor innocent kwa uria bala baditete ngugire teagirite ibaba athurite ikio tukubulomba na kwinyia antu bo bate kumba kulita ngugi ndene Meru maendeleo ja Meru ja kaura tukethira batu tu zero maendeleo ito tweberie ni antu bang ngano kone ateo kwa ibwethirite nindi bogitana mbere thokone kiarugo mwimbi nuntu boma karika era kwithira ano yethira nindi murimo ya thita yura yombete kwithira kioneka ntere obumirite nyuma ya ngambe mwera nindi ethirite kiuma tharike na kana ethirite kibinja wende abitha ethira kende kitakia ya mawe karewa ende ethire ikithikawa bubukarikite uri kinya nyumba mwe kwendiria nyama na kinye kuthinjira chithirite kinga kumweri kathomba nende Martin Mugambi no Nteto hii no ithokoni ya Kairogo wandi ya Mwembe Gĩcigo mbunge kia Mara kaunti ya Tharaka nĩ thitandĩki Nteto tũringĩteria na kũthiũrũkanga tũkiendaga kũmenya kĩrĩa gĩkũrĩa kĩrĩa kĩngĩ na kĩrĩa gĩkwĩrĩrwa mumu na matũrani kĩmonta kareka nĩ ma ng'ombe ya leo kimekiduru watukaga ina dita na ng'ombe u ni adikirwe sirote u ni angirwe meri rarato nuntu bwa ng'ombe ya ndinjwe ng'ombe u ndinje goko ti akwija no ya goko kwa une kwana kwina kumbakura ke murimo mba urai goko mugeni wayo ayi ng'ombe talewa ni ndike abisaba kuja ba gima mwere beje ba thunduria ugo mtondo ametongete kana mtondo urumite nyameuki makosa adia mtasindano bobu manetie na Nteto gutamba na nkinya kugya mwanki kiri mitambo na nkinya mitanda ya kiende guru ria thitahire kwirikana ni ambite nkunyomba rino cia Kairogo mbucheri na nkinya gonto gwa kwendia nyama kura kwingi thokoni ni ya Kairogo kionekanaga gwachokirwe mirango tene sirotere tonto bwa murimo antu onde guti antu ntikugwe murimo gwo kwigwetwa nigula ire igwe wega ni igukua
riu ntikumenya bora tukaruda kenda mauntu mau madira Odire mwadenja nyama nuntu baingire bakulura wadenjero ni nyama ukaumbeka muuni waumbeka muuni ukagwa niko kurimana muu nuntu nyama ya dita antu bara batene badimana kuumbeka muuni ya umburia muu ya rugeguru bakina uga nyama uni ya dita riu baingire buba kurima nyama guko na ugunkumanu wa murembo na uruku muno nuntu nikurukia antu babange gike bure gya kithinjiro kia thoko ni akeiro gwikira gya chokirwe mirango aguka nyuma ng'ombe ithatu ikirikanaga ire nkuonturanie no na kuthikwa ikirikanaga imurimo athita riu ni turairiru wega mirimo ikure kuma erwa iriani kana niku no tugerire ni tontu tutikumenyera ina murimo kana erete nau tuona murimo uyu kuno tunati ng'ombe yetu tewi antu kuga tugera uko kwa murimo ugita murimo mugeni kulingana tewi tu gwatakara ino ng'ombe tu kuigwo ndine yona kete oni agutugira guko na no eriene akairo gwaturi amwe mariboti kujura kiritunywa twantu na nkinya mitambe ya kindi aturi bariuga gutire muthirikari no mwe wikinyitie nturani nu kenda kubanenkera mataro ya bura bagakandana na mathina mamana bura bakaomba kwibiraira na mbere kogu imamwire batumenyere na bandi agwato murimo ukataka urungirite muri na antu ya ng'ombe mburi mwene yayo tujikira kya ukite kugura mbali kandi kya ya uko kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi nange nakona tenende akari na arime kuma ego jibara bedrite baichande kidakia kienda kwa mukira mbole maguru yarinde kuma kidirikari na bayo kare kiwandene kia uri bona niti kurea kwane wakona kinyamudoro yumnene bakubure kumania ekira bagwete kira bara bonde baichande kidetene baya kaya kibaombete kwidira baikinya iloa nimbole bakwidira bagita na mbere na kuwa kinya kombe ka kwidira bole kedirite nende kienda kwa batikomenya mutugi kare na utwande twi na kuma Alhamisi ntunelo yejire ndale aje kibokolwa mutemba lori ndaja itweta mitemba njuma kwatwikaniro tukayo wa fertilizer na nkila ukanjuma de mwenda aja listi nendande kwande number 25 ne akari na barani alimi kuma mirige nego ji na ro bagishumire na mateta iguru ya mbore ya kithirikari rabakuga yaratwekere factory ya urea misi ya kiumia kithiru na kuma riu mwankira narua ne alimi baka ibombite kugunika nayo arabakuga igoro bare gwikinya kugura mbore ayu bariuga mutaratara jwethira jugitithwa kaora na mathajo goro jari gukinya berwa ni abisa murungamiri anisia wanja baroke na rwarukiri ni ontu mathaja kuthira arimi babariuga bari gwikinya kumathejiri charukiri bethira nchukwete rugori bakiuga boba tano gaigwetera mwanka gwa Kiamburu ala kinya tokiuma nchukune utotigerete rugori ararimi batigi barigari batena bakuthithia na nkuruki bakiwa gitumi nchukwe weraga kurukurwa nimborerera rikwirethirwe kendu otuko na kwa unchukwe wetina gento buru ara tukigeria kumurika na kamera yetu nchukune ukira tonere ni mubuko jumwa kijuriku turaumire athaa 11 yesterday twerwa twane tukeja na rwa rukiri tukija twethira fertilizer erere kwendu otuko nkeja ndakinya ugintu thaijire na ngukinya thaijire ndaigua ntu bakiuga fertilizer ni rathirire otuko na twauga tutiuma turi twinde twauga tutiuma ja tumenye ura fertilizer etire na tukwirwa turoke rukiri kugeria kinya kumuringira thimu ndumwe personally augari musemanio fertilizer irije akamatona itonga ekathira arimi baka wainda batikuona fertilizer bejire na kweja betheria store ni ntheri fertilizer ni retire otuko
nerere ukamato nangari igitaga nande akariba baduga bisa murungameri wa Nchukwe Janisia Wanja arenderia mboreu na nkukumano na njera ya witho nandi bakiromba thirikari gutonyera gatigati kenda baka bathingatiria na ramboro ya weretere itigunite murimi wa nthiguru buru na turienda kurequest baria bari iguru nau bamurite aja antu baria baraja na fertilizer aja mwekuru aritwe na timu yawe yonthe bakeja kuejana fertilizer aja kairi baba gutunenkera ni njira jiangu kuo ite ukinyira murimi ulio batie Utiene arimi baba rekuwa kuri na mbore mibuku emwe ithio bisine mwanya kiri factory je kamera yetu niendere kumenya uma bumantu inde tukiuga tugukinya bisine u abisa mwene obisi wachokia mirango achingira na ndene ara tutumbere kuthuja gintu tigake mirango ingi na nyumene tukigeria kumenya imbie kura ingi nitugereria kuringira thimwani Janisia Wanja ura ni murungamiri Nchukwe ya ure ara machokio jawe ugere na gwatekene kingugi na titayari guchokia bioria bietu kumego jige shigombungi ke Southimenti nke report Nteto cia Weru rea kwa rieto ni mutugi kare no ne kumera kinde tunende akare to kona kanya kakuno kendi nchokerete na Nteto inge ukethiro gitakuraya auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuwakuletera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwanga vitamins na minerals. Anti ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka thetunege tumero na ndiba kureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umatherenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. This festive season, see more on Star Times. Enjoy 4 fantastic new channels to kick off the holiday spirit. Hey kids, jump on board for more laughter and adventure on Boeing. Wow, amazing. Explore the wonders of the world on the Discovery Channel. You'll be at the edge of your seat with the gripping intrigue of true crime stories on the ID Channel. Get some cake and a party hat as you enjoy live out loud lifestyle shows on fascinating families and heartwarming transformations on TLC. Renew your subscription today. Watch the big match, catch up on the news, enjoy our new drama series Pink Ladies, and the latest movies. Sing along to your favorite tunes to keep the good times rolling. See more, be more, do more. Star Times. Enjoy digital life.
No, tuchokerane ati nende kiama kia UDA kia buthethi michomani mwanya mwanya yo memba kubangania kithurano ira kethira nende kietana mbere tariki 9 cia mweri twethete chiege nende kuchala tungira bakiama kia bakere nende mubunge wa gisio kia bunge kia Imenti Central Kilimanjaro na kinywa bore mugambire ndikireba wete amona siasa ira are nyuma nende kithurano kia kithira kigitana mbere oyabura kwa bangiri muthuri muriuki no Nteto hii utongire boke amakia udiende ne Kenya yakinyite ndene kaunti Meru bagwati ugeni ni mubangani okia makiki ndene kaunti Meru no Dr. Isaac Kaberia na moroto jomo chemna riju ni kuchemna na atongire mwanya mwanya baraba konda kuromba ite boke amakia udie kirithono bia bije tentari kenda muri twitite na ruareto kuritano bura kithurano tuke kathithwa ni baobo ngwa ba participate kana baoba kathurwa na bakathura atia na twina ikundi mwanya mwanya tuna ikundi kia arimi tuna ikundi kia atumeria kana bamba wetu abati religious leaders tuna ikundi kia professionals na biashara tuna ikundi kia PWD tuna ikundi kia youth tuna ikundi kia group na tubonde batara antu pao baraba kadhithi ya committee ya polling centers ku kire kithurano gutu ketha tuna a committee mirongo ili na committee ketha represent in groups mwanya. This election is going to take place on the 9th of December this year and we are closing we've informed our members of UDA that you are going to close this registration process, those that want to be candidates for the grassroots elections on 17th. Kile mchemano yuju mubunge Central Kilimanjaro na mugambire ndikiri wa buri iboka iku na kinyobe bakita uge bwao kuna manto ja gwetana mbere ndene Kenya na nyakaunti ya Meru at the electioneering period. Kama tuko period ya kupiga kura saa hii kulingana na vile hali ya mambo iko, kama vile hii mambo ya hii tulimaliza ya ngaba na the other day, because people feel betrayed. We are feeling betrayed. You know, the other time when we were there in last time, our deputy president, the president came out and told us that we are the one who saved. Now it was the Meru against one person. This one person, we are hearing that simu zilipigwa ya mwisho at the 11th hour. Wa Meru wanasikiaje? Kede yakwe mtonge na uchungu ioni. Lakini that is water under the bridge. Kile kumeta Thaa hii kuambiria tuli tutitembere. Na nonto twe kwa UDA ndiboromba atire antu betu tukarene akironda getu kinyage atweka nkuji tukariona kyo mwanga daktari akidete ya onoke tugikie tuoge bamba na tutapona. Wale coordinators, huyu alikuwa namba 2, huyu alikuwa namba 2, huyu alikuwa namba 2 na wengi wa UNDA candidate wa UNDA. Lakini hakuna mtu mmoja wapigia hata simu kuambia wamefanya kazi mzuri. Pengine mimi ndio niliwafanyia sana, lakini pengine nikiomba seneta zangu mtanipesa, mimi niliwapigia wote kuambia poleni, tumekufa pamoja, lakini hakuna neno. Wanaweza asifiwe. Mheshimiwa Ndikiri, wewe ni chairman wa MPs na unafanya kazi mzuri. Na ninajua wewe ni fighter. Na MPs ni wa mafighters. Tafadhali ambia mbosi hii chama isiwe ni ya sio mboto mnaishia hapa parliament huku chini mashinani ya kulingana bona ndi no moga kama kia UDA kithire ithurano ende nyuma ithurano bekeba bekarande na atongeria bonde nikenda barire mantu jege county ya Meru na weti na mbere kuma thirikari nene ratupire guthithia twakarande antu ba UDA na mwankira kwambiria Thaa hii tukagwana ndi safari ni otwitite neo na tamcia gwita na safari yetu ni iriko niji because once beaten twice shy. Kimaliza kura tutafanya kama ni maandamano, mnanielewa? Na ni mimi nitamuongoza ibo bigwa yathira mine tugakara Kaberia na tuite nguo ntuku eu tukiuga babu butwagira Anthony Buru ende kura ino monga ciambe ciete nayi na mbere tukarewa gusucceed kura itu titigakebia mabibi ingi turanie
ina tura na yatiri ureo tuge batwe atukwenda kuga atiri tukathithia maandamano ruyo no tuturitana na tutikuthithia ate na biere wa tutikuthithia ate. Tuko na golden opportunity ya collectify ala twathukirie na tutafanya hivyo. Nteto gintu rais, my brother. Saudi buje na ande rai. Only the most famous member of parliament in Kenya. Nonto wita mwangasi ni. Lakini kewa agiteta matu to exercise my democratic rights na leadership understanding. Na antetiga. Ule oga ispingtiga asahau. Tegorana loi. Mero neo nene ngorokia mtu yote. Nkiripotera Weru TV betabuthuri Murioki. Ngeno kone ati mbayani Thaa uria wachwa itikia mubunge uwe kurundeni akaunti ya Tharaka Nithi mbere ukinyukira nethirite nindi etumira kiana kuwa akarwira itinindi gya kuramira nthuki mbithi kiama kia UDA mwairi twitite akiriwe itinindi narikite kuthama kiama kiu kia Jubilee na utonya kia UDA akiona iritu ikinyani utungeria bwa Rais Ruto. Mwaniketo Nteto Samuel gishimana utoa chikinya. Mwambirio wa imbia kirembae Anita ora aendaga giti kia mubunge wa Ekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi kithurano ni kinene Ekuruku arende atiganiritie kiama kira achiachaga nakio kia Jubilee na athungira kiamani kia UDA. Anita ora kirichia cha Ekuruku akinyukire urwereri-ini bobo nyuma ya rwaria gatigati kago na atongoria bakiama eku ariuga ende tayari na ebandikithitie ta mukiama kiamani iki kia UDA. Nindaumire kiama kia Jubilee ndatonya kiama kia UDA nonto UDA party nikyo kiama kia thirikari na nikyo kiama gigaturetera mawega guku Tharaka Nithi county nonto ni wega muno gutuika ndi kiamani kia President William Ruto kenda tomba kurutithanithia ngugi guku Tharaka Nithi county. Ariuga ajoketie tagari riri nyuma ya gukenwa no utongoria bwa Rais William Ruto na nkuruki nyuma ya kuona uchore bwa Ruto aonanitie ari na buna county ya Tharaka Nithi. William Ruto ni aruthita wega muno gutuika nienderete Tharaka Nithi muno waraithe guku Tharaka Nithi county tunengeretwo gitikira kinene muno kia Ministry of Interior. Professor Kithure Kindiki anafanya kazi mzuri. Waraithiria Council of Governors tuna Muthomi Njuki pale health. Twaraithiria Patrick Munene wa Chuke Gamba Ng'ombe ni vice chair wa health committee. Waraitha Kareke Mbiuki ako chairman wa tourism committee. Waraitha Murugara Jailak. Kwa hivyo Tharaka Nithi twina matunda mengi muno ma thirikari ya William Ruto na nikio ni otambaya nitambugete nkenderea gu support agenda ya rais guku Tharaka Nithi county na ku make sure rais ametimiza mipango yake ile yote alipangia wa Kenya. Ende ariuga kithurano ni kia maturani ya kiama eku kia UDA agachwa utongoria bwa mbeu mbithi kirigichigo bunge kia Mara. Nikwenda bon support gite kia UDA youth representative kenda bomba gutetheria kiama kia rais kuletea vijana kuhakikisha agenda ya vijana imesikika Mara constituency, Tharaka na Chuke Gamba Ng'ombe. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuke Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ngena kunete Minister Rimina Ndeithio Franklin Mithuka Lenturi ora wathilite PS wa crop development Dr. Paul Rona na kinyawa Ndeithia Jonathan Mweke wethirite ninde wa kujaira na wikira kwirore kwitikaniria kuritingwene ndi ati kathirikari na atungiria paparastatos mwanya Lenturi nethirite ninde akira kiendo babonde kuthira bakiota ilana ukiria ngwecho kenda kinya kuthiria thina bya kurendene yandegura Kenya. What we want emphasized is the need for the CEOs and the chairs to take seriously the performance contracts that they have signed between me and them.
And this is being cascaded down because you remember on the 1st of August, I signed a performance contract with the president. So why we are here today is because we have an overall target as a ministry to deliver on our mandate. And these CEOs and the sagas that fall within our ministry are supposed to contribute differently towards us achieving the major goal. And the major goal of the Ministry of Agriculture and Livestock Development is food and nutritional security. For us to succeed, we must be able to appreciate science and technology. And why I'm bringing in the aspect of science and technology is because we have relied for the longest on rain-fed agriculture. We know pests and disease has been a serious problem and contributes significantly to loss of food. So I was appreciating Carlon because as a research institution, they've gone further to develop varieties of food crops that are pest and disease resistant. Nangino kuone atinende ruanyirwa ana kinyamumbere ndene account yadarakanidi rwediretero kirita mukana kiranto barabedera bakyoga keneni kanyana kunyangia nto barabaina mwande kweno nto brane ndibedirete bakirita yero mukana ati bakakerwa matagari ya marito yakiwado ni meri redirete nende kirita wa kirodimi bonto barabedirete paturana mwada mpura bedirete bugita na mbere ya dispensary yarubate futungretu nende ni minister of account Beatrice Kadomi na kinya chief officer Kelly Karimi. Mwena kuigua kaunti ya Tharakanithi iri na antu tangirie 17 barabaturaga na magwathe ingiri Ithatu gaki baebandikithitie kiri wandikithia boimbia burabukuruthwa kimtandao burabuambiritwe ithirikari gukurukira nkiama ya Council for People Living with Disability. Gitumi giku arakanjo ino amwe na ministry ya twana na miumbire ya thirikari ya kaunti ya Tharakanithi bathithitie mbere wandikithia bwa antu tababa kaunti ngima arawandikithia bwa gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe borekitie ndeni ya gituo kia urigitani kia Robate uragamerini bwa waziri Beatrice Kadomi na mwandiki ministry ni yenu Kelly Karimi. Tugaga mandikithio niki number 1 ukigwa kwina thirikari kinenkanagĩra utethio uri muntu wina mawathe no bati kuonania uma wina mawathe by kunenkanira kadi yaku ino ni number 1 wina kadi yaku na unenkeretwe tax exemption certificate antu mama kuruta wira ni turuthaga gintu twitaka kurega kuriba ugoti basarisi cia cukuru igisa cia ciana anacio ni mapota ko benefit mena kadi kwa na pia kwitugwe twina data yetu kumenya wigwe ni account tetu eto ya Tharakanithi twina antu megana mamena mawathe kenda na utethio kiumanja kana kenda na thirikari ikibanga budget yae tukamenya ni tubangira antu megana fulani. Kwa hii exercise tunanuia kupata at least kwa kila kituo 200 persons with disability wakuwe registered. Nkurukija antu magana mairi kiribo barabara na ubatu bwa intobia kubatetheria kuthita ite kana tumiragi to barabata onaga bakaegwa bio ithirikari ya county bari na ngwataniro na Hope Mobility. Nitokoletwe tukiri receive request kuma kere our people mamwe makalomba tumatethererie na wheelchairs na mange makatulomba tumatethererie na those assistive devices clutches na intotainu and through the leadership of His Excellency the Governor Muthomi Njoki our department has been able to partner with the Hope Mobility twaleta mandagitari kenda mamaluthira assessment na ni kenda mabata kuthondekelwa assistive devices iria ile itelamenti kana iria iko mafit feedback irari mbega muno tontu tugwa twina antu mengi muno mama kwenda ite na makubota kuthimirwa monde na keto kumashua ta department ni kuga ite inusio nthe igasa na igasa ile nthime otogutwerwa ile nthime na size ya muntu tontu nonenkere muntu gitike kamuthokia bururu Tharakanithi gote muntu kalema ni kuma point A to point B tontu nakwaga gintu twitaga mobility device. Kuna target ya kupeana 2500 wheelchairs kwa mwaka na assistive devices zingine. In this county, anyone mwenye anahitaji assistive device, so long as tuko nayo kwa ofisi, lazima tuwasaidie. Exercise ile kuendelea
ne gututethia muno. Kagita waku arabaraba wataga kwa inya ana kana anto barabara na mawathe barutiritwe mukana wa kujukirwa itagaria kuringana na watho. Ukathie kuri constitution yetu ya Kenya, PWD kana muntu na mawathe ni mumenyerere. Ukathie gintu twitaga tikofoni mumenyerere in that ni mwaririe specifically na ariritwe rights ciawe, na rights ciawe ni ku make sure nkinya muntu mutu kwariria ma tontu wate na binya ya kwirwira kana tena binya ya kwariria kamba twakia binya ni tuonete nkinya ciana igekirwa mabuma tene tontu matiko batakwariria tontu ni antu mamena mawathe ni to make sure antu mau ta department ta national government na stakeholders mamenge nkinya authority muntu tuyu agoserve miaka ya na mwana uya kuona justice. Reportera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ngana kuna tuyemu karigitwa kamiti ya kinyaneria na otea John Kiari ene jiriti ya kura kia bunga bange kuwata mbaru mubango ya rais ya kutigira nende kweno kinyaneria boki ndene ese bunga ya pira pa umete akira ne jiriti ya kiwa enyonzira yonke ketera kinyete tera kiandu kimbede kenda wichande kabaribu bongo kiwa kinyamitambo ya wifi na obetirito pa gita na mbere wika ndene ya mathoko kenda kodhia biachara. Anthony Kadenya na utuande toi. Mwekali twa kamiti ya walaniria na uthukumi gwitukira mitandao bunge ni nene John Kiari ni arutia bunge kwambira ituo jothomithania bo ICT kiricigo bunge jiao kenda gutethira thirikari ya Rais William Ruto kile gutigira IMAANA ne bikono wera gwitukira mitandao. And so we are encouraging other members of parliament to institute these digital innovation hubs in their constituencies, and we are encouraging our young people to also on board on these digital jobs so that they are able to benefit on the whole movement in this whole idea of the digital economy. Kulinga na Kiarie mutaratara jo kwatitwe mbaru na inya nene ni Rais William Ruto kile tagari lea ila gutigira thine wa gibawera gatika IMAANA ne gukinya muthia. This is a sector that is championed by no less than His Excellency the President, who is the one who is actually championing the idea of the digital superhighway in Kenya. This sector has so much potential of even remedying the unemployment situation in this country. With a few digital hubs that have been instituted, we have seen amazing results. Kiari akiuga itubile bya kitone thirikari nene kwa makuwe ne biona nite kujera matunda yetuo kimwe kiona IMAANA akwiga na rimwe baingi bao kire muthie bakimba kuona ngugi na kumba kuona mbesa katika ngiri 30 na ngiri 300. The results that we are seeing are quite encouraging. The results we are getting from the digital hubs that have been instituted are so encouraging. In places where we are finding one digital hub having around 100 young Kenyans who are generating in excess of 6 million Kenya shillings a month in earnings. This is young people who are coming into these digital innovation hubs as learners, and they are ending up becoming earners. We have some young people who are earning anything between 30,000 shillings a month all the way to big players who are young people earning over 300,000 shillings a month just doing digital online jobs. Mwikali tojo kamete no kagita kana ulte IMAANA kukwatira njira injeru ja usela mbesa wetukira mitandao. We would like to ask members of the public is to recognize and accept that there is a new way of job creation, and the Kenya Kwanza government is actually really pushing for this onboarding of digital online jobs, and the appreciation that the traditional ways of earning a living are quickly becoming obsolete. So it is important that we embrace the new ways of earning a living from the available new digital spaces. Kuma muji muneno Nairobi, mbeta Anthony Rangi Wakadhinya. Right, na uno tukutha nini tukekera katanta kienda tuchetu ni bwana ntuba kwithira watanita nao ni mwankira tomba kwithira twikinyana kinya kebara bonde bomba kumbithia ndeto chetu nkatho na nchune kirigana ndina kalono kana ndinera ndira kwira kalono kayeka ndutha ine ndinda kayele kaipo na alfa baito yetu nini
bonendi bamenyerete kwithira baita baichitha na bakaiya chukari oyuwe aibona ari onthe akabamenya Alpha no mume tukwemwetethira kia makapen kana turamturamu totumaira kwandika tikara mkaka inde kara kandika namba imati era kaipondenda tuichorange mma kenderwa eto atakuya chukari inyayo yato na ateka menyi bao kwero thimu yo mwana ngo muchenu ake kaipona Alpha baichora baichiandika ngapo yana karamkau na obobeta oginya nyumbo ntuikware amarwirwe uyowe kopona ononji ni nyatoro kare kau akweyamba be yana baiya chukari antuko ubaichumya bo baiya chukari baiya nyamwate na beta makosa babuthirie Alpha katerere kaipo karamwira batumere permanent teanguka tekwenda kuwa runene baginya tumuche baichorete oro yo apa githira ibo ante kwenda kuwa rangi uni athiririe ntuko yele Ithatu ndo bariere bachori omweri kithao yo na bauriria kana wire ibange ojamani nwe wa moria Maureen Kome okare moneto madidi orubero ene ngetwa PHINEAS imana ngakwenda tukoboya